nigireho nanjye nzaba umugabo. ni umwe mu banyamategeko baburaniye Mandela mu rubanza yaregwagamo ubugambanyi rwatangiye mu mwaka w'1956. yanaburaniye Mandela kandi mu rubanza rwiswe Rivonia Trio ubwo Mandela n'izindi mpirimbanyi zarwanyaga apartheid bakatirwaga gufungwa burundu mu mwaka w'1964. icyo gihe baregwaga gushaka guhirika ubutegetsi bwa apartheid. uyu mugabo witwa Bisos byemezwa ko ari we wongeye amagambo bibaye ngombwa mu ijambo cyangwa se imbwirwaruhame rya Mandela ryamamaye yavuze mu rubanza rwe, aho yavuze ko yiteguye gupfa. umuryango wa Nelson Mandela Foundation wavuze ko Bwana Bisos yagize uruhare rukomeye haba mu mwuga ndetse no mu kuba inshuti y'umuryango mu myaka Mandela yamaze afunzwe. mu gitabo kivuga ku buzima bwe cyitwa Long Walk to Freedom cyangwa se urugendo rurerure rugana ku bwisanzure, Mandela avuga ko Bwana Bisos ari umugabo wahuzaga kamere yo kumva akababaro k'abandi no kugira mu mutwe yatekereza neza. umuryango Mandela Foundation wavuze ko ubucuti bw'abo bagabo, ndavuga Mandela ndetse na George Bezos, bwamaze imyaka irenga 47 kandi bwabaye ubwa gitwari. uwo muryango kandi wongeyeho uti mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwa Mandela akenshi uyu mugabo Bezos babaga bari kumwe baganira, biyibutsa ibya kera cyangwa batemberana mu modoka bajya gusura ahantu h'ingenzi mu buzima banyuzemo. ni umunyamategeko wahirimbaniye uburenganzira bwa muntu cyane cyane muri Afurika. ni umunyamategeko warwaniye yuko Afurika yunga ubumwe cyane cyane muri Afurika y'Epfo. ni umunyamategeko waharaniye uburenganzira bw'ikiremwa muntu agashyira ubuzima bwe mu kaga yishingikirije amategeko, bituma yaba intwari ya Afurika muri rusange. mu masaha akuze y'itariki 9 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2020, wa mwaka twise umwaka w'umuvumo, niho amarira yatashe muri Afurika y'Epfo. humvikanye ubutumwa buturuka ku muryango we ko uyu munyamategeko wahirimbaniye uburenganzira bwa muntu muri Afurika y'Epfo akagira n'uruhare rukomeye mu ihinduka ry'itegeko nshinga ry'icyo gihugu yari amaze gushyira mu mwuka. uyu munyamategeko yari umuhungu wa Antonius Anton wahoze ari meya y'umujyi mutoya wo muri Cologne ndetse na Karamatama mu Bugiriki, wavutse ku tariki 14 z'ukwezi kwa 11 mu 1927. ariko mu byangombwa bye hari handitse yuko yavutse mu mwaka w'1928 bagendeye ku busabe bwa papa we bw'igihe yagereye muri Egiputa. George Bezos niyo mazina ye yose. yavukiye mu Bugereki ariko ajya kuba muri Afurika y'Epfo afite imyaka 13. icyo gihe yari impunzi ahunze intambara ya kabiri y'isi. mbere yo kwerekeza muri Afurika y'Epfo, we na se bafashije abasirikare ba New Zealand cyangwa se Nouvelle-Zélande guhunga Ubugereki bwari bwigaruriye ingabo z'Ubudage. wabyumvishe neza, Ubugereki bwari bwigaruriye ingabo z'Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi. uyu mugabo witwa George Bezos afatanyije na se umubyara bafasha abasirikare 7 ba New Zealand kubera intambara ya kabiri y'isi. uyu munyamategeko George Bezos yamaze igihe kirekire yarataye ishuri, ahubwo akora mu iduka ry'ibicuruzwa byo mu Bugereki. nyuma yo kugera i Johannesburg nta Cyongereza yari azi. nyuma rero yaje kugira umugisha maze yiga amategeko muri kaminuza ya Witwatersrand yo muri Afurika y'Epfo. icyo gihe hari mbere y'uko yemerwa mu rugaga rw'abunganizi mu mategeko bw'i Johannesburg. ubwo rero ubutegetsi bw'ivanguramoko n'iheza bw'abanyamuce b'abazungu bwa apartheid bwari burangiye, Bwana Bezos yafashije mu kwandika itegeko nshinga rishya rya Afurika y'Epfo. uyu munyamategeko kandi w'umunyabigwi muri Afurika ku isi cyane cyane muri Afurika y'Epfo, mu kanama kari kagamije kugera ku kuri n'ubwiyunge, yanunganiye mu mategeko imiryango y'impirimbanyi zarwanije ubutegetsi bw'ivanguramoko n'iheza bw'abanyamuce b'abazungu bwa apartheid. uyu munyamategeko muri rumwe mu manza za nyuma zikomeye yaburanye, yatumye leta iriha impozamarira imiryango y'abacuruzi 34
b'amabuye y'agaciro bishwe barashwe na polisi ya Afurika y'Epfo mu 2012 bigaragambiriza imishahara n'ubwicanyi bw'imarikana. Uyu munyamategeko ni umunyabigwi kubera yuko yakomeje guharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane akajya bicisha mu mategeko ndetse no kunganira abantu bose b'impirimbanyi zirwanya ivanguramoko ndetse n'iheza, cyane cyane imanza zose zerekeranye uburenganzira bwa muntu ndetse n'ihonyora rya muntu muri Afurika y'Epfo yaraziburanye. Perezida Cyril Ramaphosa niwe watangaje inkuru y'urupfu rwe, avuga ko Bwana Bezos yagize uruhare runini cyane muri demokarasi yabo, turavuga demokarasi ya Afurika y'Epfo. Umuryango we wavuze ko yapfuye mu mahoro, ari we mu rugo, apfa urupfu rusanzwe urw'ikirago. Afurika y'Epfo, Afurika nk'umugabane, isi muri rusange ihombye umunyamategeko w'umwuga, umunyamategeko w'umuhanga, impirimbanyi y'amahoro ndetse n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, udashyigikiye ivangura ndetse n'iheza iryo ari ryo ryose. Duhombye intwari, ariko ibikorwa bye bizakomeza kuba mu mitima ndetse no mu miryango yabo yafashije. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, ndagushimiye kuba wakurikiranye iki kiganiro cyacu. Nkwibutse gukanda subscribe ndetse no kugisangiza inshuti zawe. Wigireho nanjye nzaba umugabo. Wigireho ni ikiganiro cya Trust Wallet TV gitegurwa na Trust Wallet Studio.